Ntlhanu wa vanhu va lovile eMagate eka Minkhukhulele KwaZulu-Natal. Tidyondzo ti kavanyetekile Hazyview eMpumalanga, vaaki va karhele hi vugevenga. Vaka hina lawa i mahungu ya SABC hi ririmi ra Xitsonga ri perile. Ntlhanu wa vanhu va lovile eka khombo ra ndhambi eMagate edzongeni wa KwaZulu-Natal. Ndhambi yi khukhule swikontiri na tipala ta gezi, tiphayiphi ta mati ti khukhuriwile na tona. Swipano swo phalala swi karhi ku basisa no susa minsinya leyi nga wa no pfala mapatu. Mimovha yin'wana yi dibile. Ndhambi yi vangena ku mbombomela ka misava etindhawini tin'wana. Hofisi ya maxelo yi lemuxa leswaku ka ha languteriwile maxelo yo biha na madyambu ya namuntlha ku yisa eka mundzuku edzongeni wa KwaZulu-Natal. Doroba lera Magate i doroba ra vupfhumba na nkoka swinene eka ikhonomi ya xifundzankulu xa KwaZulu-Natal. Ntengo wa vanhu vambirhi lava hehliwaka hi ku dlaya tipolitiki eMkopana wu yisiwe eka musumbunuko wa vhiki leri taka ekhoto le henhla ePolokwane. Vahehliwa n'wako eSilotelo na Moses Mashele va le ka ntengo wo dlawa ka murhangeri wa nhlangano wa vaaki eka masipala wa Mogalakwena Piet Pale. Lavambirhi va khomiwe endzhaku ko dlawa ka Pale nhungu wa malembe lama nga hundza. Loko ata dlawa, Piet Pale a rhangerile mapfhumba yo hlaya yo kombisa ku vilela yo lwisana ni vukungundzwana eka masipala wa Mogalakwena. Vahehliwa eka nandzu lowu, Mashele na Silutule va langutane ni milandzu ya mune leyi katsaka un'we wo dlaya. Ntshamo wo tenga nandzu wa vona wu hundziseriwe emahlweni ku pfumelela leswaku maqhweta ya n'wana ya kuma dokete ya nandzu. Accused number 2 is now going to be represented by Mr. Siabela, who has informed this court that he has just received instruction today and he has not yet properly prepared for the court and he has not even received the particulars or documents in relation to this matter. And there was also an application by counsel for accused number 1 that accused number 1 be taken back to Johannesburg, where he is being kept for safety reasons, for reasons which they don't want to disclose in public here, but they have disclosed it to the state advocate, who has confirmed that for what has been disclosed to him, those reasons can be prejudicial to the accused number 1 and can put his safety at risk. This matter will therefore be provisionally be postponed to the 22nd of April 2024 to make a proper arrangement for a trial date. Bantsangu wa Pale va tshemba leswaku ku ta va na tinhlamulo ku nga ri khale. In each and every family we do have some strong characters and some weak characters. My family is not exceptional. Those who are weak, you are trying to encourage them to be strong and to have belief that one day we'll find justice by getting down to the bottom of this thing. Nandzu ta tlhelela nakambe emahlweni ka khoto vhiki leri taka hi musumbunuko. Epimani Baluwa Mangwa, SABC, ePolokwane. Maphorisa eLimpopo va ri va kote ku kavanyeta vugevenga bya mintlawa ya tinsulavoya eThohoyandou. Ku tlula khume wa vavanuna lava vuriwaka ku va swirho swa mintlawa leyi va baleseriwe va lova eThohoyandou eka munhu wa tin'hweti leti nga hundza. Doroba ra Thohoyandou ri talele hi vugevenga ku katsa ku phangeriwa ka mimovha yo tleketla mali, ku tlhakisa no yiva emavhengeleni. Shut down that Jerusalem and all our prophets by Jerusalem. Swi languteka marito ya holobye wa maphorisa Bheki Cele malembe mambirhi lama nga hundza ma nga welanga ehansi. Holobye u nyike xitsundzuxo eka swigevenga swa le Thohoyandou leswaku va ta va kuma ha wun'we. Kusukela a vulavurile holobye, ku tlula khume wa vanhu lava ehleketeleriwaka ku va xiphemu xa swigevenga va baleseriwe no dlawa. Maphorisa va vula leswaku a va tivi nchumu hi ta ku dlawa ka vanhu lava. The recent incidents involving killings of individuals in Thohoyandou Vhembe are deeply concerning to us as the SAPS. It is important to clarify that police are not involved in shootings of individuals in Thohoyandou. It is crucial to highlight that through our operations we have successfully disrupted syndicates in Thohoyandou and dismantled CIT groupings through targeted takedown operations. This achievement extends to other parts of the province.
maphorisa va se khoma munhu hi mayelana ku dlawa ka swigevenga leswi. Lidwaba u ri timhangu leta tika ti lava vanhu va nga heli mbilu. We are actively pursuing all leads and conducting thorough investigation to identify and apprehend the perpetrators responsible for these crimes. Rest assured, we are fully committed to bringing those responsible to justice. Nhlangano wa Moral Regeneration Movement eLimpopo wu kombela vaaki ku pfuneta maphorisa eka nyimpi yo lwisana swigevenga leswi. Especially experienced, hardened criminals is not as easy as catching a locust. They have tactics and skills. They know how to hit, where to hit, what time to hit, and where to disappear to after they commit this crime. Khale Thoya ndo a ku ri yin'wana tindhawu to rhula eLimpopo. Swikolo swi yimisiwile tindhawini ta le Hazyview na le White River eMpumalanga. Mathicara lava nga hansi ka mihlangano ya SATU, NATU na NEHAWU va terekile mayelana no hlaseriwa hi swigevenga eswikolweni. Swirho swa mihlangano lava nga hlengeletana etihofisi ta xifundza ta White Haze eMasoyi va hlundzuke swinene vadyondzisi lava va ri va hanya ku chaveni xikan'weni vadyondzi. Va lava leswaku ndzawulo ya dyondzo ni ya vuhlayiseki bya vaakatiko ti lulamisa xiphiqo xa vuhlayiseki eswikolweni. We want schools to be taken as business entities. We want them to hire security. We want cameras at the schools. We don't have safety there. We are just nothing. People can just get in and out. We are saying this is the first, action of its kind where we are saying, as SATU, we have heard it. We have heard enough. Vhiki leri nga hundza ntlawa wa vavanuna lava a va hlomile va tseme fenisi ya xikolo exikolweni xa le henhla xa Jerusalema laha va nga phangela vadyondzisi laha ku vaviseke vadyondzi vambirhi. Workers are expected to bring their own protection in their workplaces. So we are demanding that those that are in offices, those that are responsible, the MEC of Education, the MEC of Security, Safety and Licensing, the Provincial Commissioner must urgently come and meet with us, possibly even receive the demands of the workers. Ndzawulo ya dyondzo ya xifundzankulu Mpumalanga yi kombela lava nga ni xiave ku nghenelela ku tirhana ni xiphiqo lexi. Yi ri ku va varindzi va le swikolweni va hloma a swi nge koteki. Like we are saying that once you do that, once they are, they become vulnerable, they become soft targets, because we have seen that happening. But for instance, in Mariti, we went there, we sat with the stakeholders, we had, community engagements, and since then there is stability. So that's the approach, because it takes the community to teach a child. Ndzawulo yi ta va ni mikanerisano ni mihlangano ya vadyondzisi ni van'wana lava khumbekaka eka mhaka leyi vhiki leri. Leswi i xikongomelo xo tani switshunxo eka swivilelo leswi nga kona. Khale ka mupfuni wa khale ka holobyenkulu wa le Free State Ace Magashule Moradi Chulota u khomule Amerika. Chulota i muhihliwa wa vu-17 eka nandzu wa vukungundwani bya tithendara to sama lwangu ya ti-asbestos exifundzeninkulu lexiya. Mfumo wu hakele ku tlula 200 million wa tirandi ya thendara kambe ntirho a wu endliwanga. Van'wana va vahihliwa eka nandzu lowu i Magashule na n'wamabindzu Edwin Sodi. Nandzu lowu katsaka 255 wa timiliyoni ta tirandi ta vukungundwana lebyi a byi endleriwe ku herisa asbestos wu tlhele wu hundziseriwa emahlweni. Ace Magashule loyi a hihliwaka eka mhaka leyi u ri nandzu lowu wa nkavanyeta eka pfhumba ra yena ra nhlawulo. Magashule a ri holobyenkulu wa xifundzankulu xa Free State 2014 loko project ya asbestos yi pasisiwa. We were ready, our lawyers were ready. Last minute they send this information and that information. This is politics, and I'm happy that the American embassy and state security has been exposed. Some spies of US within the ANC have been exposed. I so wish that their names can come out to show that we have told people that these people are captured. Khale ka holobye wa vutshamo bya vanhu Ole Mlamuleli loyi na yena anga un'wana wa vahehliwa anga swi kotangi ku ya ekhoto. Mlamuleli u bukiwe leswaku vavabyi ku ya fikela hi n'hweti ya Mawuwani. Swa ha ri tano
muhehliwa wa vuntlhanu Diamond Hill Trading leyi ku nga khampani leyi ri ya mufi Phiko Mlozi Igor Mpambani va ha fanele ku thola muyimeri wa nawu. Diamond Hill Trading yi nghene eka ntwanano na Blackgate Consulting leyi nga ya Edwin Sodi eka project leyi. The company is not legally represented currently, and they are making, as the defense, applications to apply for legal aid, even though legal aid has already informed them they won't be able to represent the accused number 5 as a company. And also, Mayor Oli, she is quite sick as per the defense. So we don't know regarding that situation, because the defense informed the court that she will only be available around July. Nandzu hundziseriwe eka siku ra vukhomemune eKhwatavuxika. The matter is then postponed to the 14th of June 2024. All the natural persons are on bail. Your bail is extended. You are all warned to appear in this court again at 9 o'clock the morning of the 14th of June. Hinkwavo va hehliwa eka mhaka leyi va langutene na swihehlo swa vuxisi, vukungundzwana, ku yiviwa ka mali na ku tlula nawu wa vulawuri bya timali ta mfumo. Loko a ri eBloemfontein, ndzawulo ya makhotso ya emahlweni no lwela ku fambisa khoto le Mangaung eBloemfontein hi yoxe. Lembe leri nga hela, ndzawulo yi herise thendara ya khampani ya G4S yo fambisa khotso leriya. Leswi ta endzhaku ko baleka ka Thabo Bester ekhotsweni leriya ehansi ka vufambisi bya G4S. A ku ri Nyenyankulu 2023 loko ndhawu leyi va emahungwini. A ku ri endzhaku loko xigevenga xa ndhuma lexi a xi ri ejele hi milandzu yo pfinya na ku dlaya Thabo Bester a balekile ekhotsweni ra Bloemfontein hi 2012. U hembe hi rifu rakwe tanihi xikungu xa ku baleka ekhotsweni hi Mudyaxihi 2022. Khotso ra Mangaung i ra vumbirhi hi ku kula emisaveni, naswona ri rindziwa hi khampani yikulu ya vurindzi G4S. Endzhaku ka mhangu yo baleka, ndzawulo ya mintirho ya makhotso yi herise kontraka na khampani leyi. We have considered the conduct of G4S, and that will talk to suitability. If you remember, G4S insisted that Thabo Bester committed suicide in cell 35. They also, even when there was evidence that this was not the case, even when as the department we've gone out to say that we have an escapee that needs to be apprehended. They also refused to give us information, reports, video footage, and that in itself indicates that you have a partner here that is not suitable to continue in a relationship that is meant to deliver services. A ku languteriwe leswaku ndzawulo yi ta teka vulawuri bya ndhawu leyi Mhawuri lembe leri nga hela. Hambiswiritano mhaka leyi helele ekhoto. We still maintain as correctional services that we want to terminate that contract and take the facility on our own, as we have a temporary manager currently in charge of Mangaung Correctional Center. Valweri va timfanelo ta vanhu va vula leswaku khampani ya vurindzi yi onhetele timfanelo ta vanhu ejele leyi. Khoti ya le henhla ePitori yi teka xiboho vhiki leri hi mayelana na loko xiboho xa ndzawulo xo herisa kontraka ya G4S swi fanerile kumbe e-e. Hise mahlweni maunge SABC. Vandla ra Arise South Africa ri se commission ya nhlawulo IEC ekhoto. Vandla a ri tlhontlha ku va ri nga katsiwangi eka ballot paper yo votela swirho swa palamende eka nhlawulo wa tiko lowu taka. Arise South Africa i rin'wana ra ntlhanu wa mavandla ku katsa Operation Dudula lama nga yisa IEC ekhoto hi xivangelo xo ka va nga katsiwanga eka ballot paper. Vandla lerintshwa eka tipolitiki rin'wana ra mavandla ya ntlhanu ya tipolitiki lama yiseke IEC ekhoto yo hlawuleka hi xihatla laha ntshamo u ri eka inthanete namuntlha. Arise SA yi vula leswaku yi sisiwe hi siku ra 27 Dzivamisoko handle ko tivisiwa kumbe ku hlamuseriwa. Yi tlhele yi vula leswaku matshalatshala ya yona yo lava nhlamuselo eka IEC mayelana ni ku hlongoriwa ka vandla swi vangiwe hi swihoxo swa vufambisi. Gwetara Arise SA Advocate Dalimpofu SA wa hlamusela. We are the ones who came and said
why there are these discrepancies and we objected or protested. Then they say on the 27th, oops, we should actually not even have put you on the national list. And they remove us. So in other words, because we raise, and if we hadn't raised this objection or protest, we would still be on the national list. They say, no, we made a mistake. We should not have put you on the national list on the 26th. It was an administrative error. And it's not explained what the administrative error is. It's a bland thing that says administrative error. We don't know, did the computers fail? Did somebody put the documents in the wrong place? What actually happened? Operation Dudula yi vula leswaku ku tsandzeka ka yona ku rhumela hi nkarhi lowu vekiweke hikwalaho ka swiphiqo swa xithekiniki leswi a va nga ri na vulawuri eka swona. Vandla ri hehle leswaku ri kombele mpfuneto eka IEC loko ku sale nkarhi wutsongo ku va ku pfariwa kambe leswi a swi tswalanga mihandzu. Operation Dudula yi kombele khoto yo hlawuleka ku nyika xileriso eka khomixini leswaku yi fanele ku teka magoza ku tiyisisa leswaku Operation Dudula yi kota ku nghenela nhlawu. If you take the right, if you now disenfranchise Operation Dudula on a technicality such as the present one from participating in the elections, then you're eventually disarming the electorate who intended voting for Operation Dudula from exercising their right. Because now they have to now take their vote somewhere where they might not want to, or they might have to withhold their right. So we would submit that, we make this point very much aware that the IEC has not even attempted to answer this case, but we make the submissions alive to the fact that we bear the onus and the obligations to demonstrate to this court that the manner that we had submitted still meets, still achieves the purpose, which was to submit the candidate list. Mavandla lama nga eka xinghana na ANC va ri loko ANC yo tsandeka kuma 51% ya tivhoti eka nhlawulo lowu taka ku ta va ku tirhela endzhaku eka 30 wa malembe ya ntshunxeko. SACP na COSATU va hlambanye ku tirha hi matimba ku tiyisa leswaku ANC ri ya emahlweni no fuma tiko. Hambileswi vuvumbi bya nhlawulo byi vulaka leswaku vandla ra ANC ri ta wela ehansi ka 50 wa tiphesente eka nhlawulo wa n'hweti leyi taka, President Cyril Ramaphosa u ri a swi koti ku anakanya Afrika-Dzonga ehandleni ka mfumo wa ANC. And in the end, many people say, we cannot imagine this country going forward without the African National Congress. And they are telling the truth. Nakona anga wexe eka mianakanyo yeleyo, vandla ra SACP ri vula leswaku ku susa vandla ra ANC ku ta va ku tlherisela endzhaku ku vuyeriwa hinkwako loku endliweke. If the ANC loses these elections, this will be a centennial regression of our country, because practically the ANC is not fighting in this election against some other political parties. We are fighting against Europe. We are fighting against America. We are fighting against imperialism. We are fighting against our erstwhile oppressors who have reincarnated themselves, albeit in a new form, supporting all mushrooming political organizations, just giving them money to make sure that they can bring the ANC below 50%. They will not succeed. COSATU na vona va tiyisise hi ku vula tano. We are working to ensure that the ANC doesn't go below 50%. As the AG says, I can say so as the Deputy President of COSATU. As the Secretary General of the ANC, that from where we are, there is nothing that point that the ANC will be below 50%. We are working for a decisive victory and to be above, way above 50%. Sweswi vandla leri fumaka ri vula leswaku ri tirhela ku va ri hlula. Randi vevukile loko yi pimanisiwa na timali ta matiko ya misava. Nxavo dolara i 19 rand 2 cents, pound i 23 rand 67 cents, euro i 20 rand 20 cents, kasi pula ya Botswana 1 rand 37 cents. Minkavelo ka JSE a ri ehansi namuntlha. Nsuku $2,338 hi awunsi,
platinum i $962 hi awunsi, nxavo oil yimbisi $89.18 hi mphongolo. I makumu ya mahungu ya namuntlha kasi Tsietsi Baloyi u ta landzela na maxelo. Riperile. Riperile endzhaku xiyimo xa maxelo xi hi khomile yini eka madyambu ya namuntlha. 60 chances wa timpfula leti nga languteriwa exifundzeninkulu xa KwaZulu-Natal hi yehla ya exifundzeninkulu xa East Cape kona nakona ku ha languteriwa mpfula hi languta xifundzeninkulu xa Gauteng ku ya xifundzeninkulu xa le Free State hi katsa na xifundzeninkulu xa le North Rift kona ku ta va ka ha languteriwa mpfula eka madyambu ya namuntlha. Kasi eka siku ra mundzuku timpfula ti yisa emahlweni loko hi languta ndhawu ta Durban nakona ku ta va ka ha ri ni mpfula eka siku ra mundzuku hi tlhela languta ndhawu ta Gauteng ku ta va ka ha ri na timpfula leti ta va ka ha ri ti yisa emahlweni. Kasi loko hi lamisa eka swilemukiso leswi nga kona eka madyambu namuntlha vaaki va fanele ku ti lemukela mpfula ya tilo leyi nga kona etindhawini to fana na le KwaZulu-Natal ti ehla ti ya exifundzeninkulu xa le Eastern Cape ku katsa na xifundzeninkulu xa Free State ku katsa na xifundzeninkulu xa le Northern Cape. Kasi ku hi languta swilemukiso swa hisa emahlweni ka siku ra mundzuku vaaki va fanele ku ti lemukela timpfula leti nga kona ta matilo exifundzeninkulu xa le KwaZulu-Natal, Gauteng, Free State ku katsa na le xifundzeninkulu xa North West. Kasi loko hi languta eka maxelo ya swifundzeninkulu kona hi languta leswaku ku ta va ku ni maxelo mo hola swinene ngopfungopfu loko hi languta etindhawini to fana na le Joni ku ta va karhi ku horile eka siku ra mundzuku. Kasi loko hi languta exifundzeninkulu xa North West kona vaaki va fanele ku ti lemukela leswaku ku ta va ku ri ni maxelo ma kahle swinene. Loko hi languta eLimpopo ku ta va ku horile ka ndhawu to hambanahambana tiko kambe emusini kona ku ta va karhi ku hisa hi 29 degrees, Giyani na yona i ta va karhi hisa hi 27 degrees wa Thohoyandou nakona ku ta va karhi ku hisa, Tzaneen i ta va hi horile hi 24 degrees. eMpumalanga kona u nga ha langutela maxelo ma kahle swinene laha nga ta va karhi ku nghenela mpfula eka ndhawu to hambanahambana loko na ndhawu to fana na vo Middelburg ku ta va karhi ku horile na loko u languta Skukuza i ta va hi horile 25 degrees. KwaZulu-Natal u nga ha langutela maxelo ma kahle mundzuku loko na ndhawu ta vo Vryheid ku ta va karhi ku horile, Ulundi i ta va ri ka 24 degrees, Richards Bay ku ta va ku horile hi 26 degrees. Kasi loko u languta eka xifundzeninkulu xa le East Cape kona nakona u nga ha langutela maxelo mo hola laha u nga ta va karhi ku nghenelela timpfula loko na ndhawu ta vo Graaff-Reinet ku ta va karhi ku horile 25 degrees, kwano Juli ku ta va ku hisanyana hi 28 degrees. Kasi loko languta Mthatha yona i ta va yi horile hi 25 degrees. Exifundzeninkulu xa le West Cape kona nakona u nga ha langutela maxelo mo hisa ngopfungopfu loko languta ndhawu ta fana na Glen Williams ku ta va karhi hisa hi 30 degrees. Cape Town i ta va yi horile, Hammanskraal na yona i ta va yi horile hi 20 degrees, Cape Augusta na yona i ta va yi horile hi 19 degrees. Kasi languta xifundzeninkulu xa Northern Cape kona ku ta va ku ri ni maxelo mo hola swinene loko ndhawu to fana na vo Kimberley, Upington ku ta va karhi ku hisa hi 30 degrees, Kuruman i ta va yi horile laha nga ta va karhi ku nghenelela timpfula. Kasi loko hi languta xifundzeninkulu xa Free State kona nakona u nga ha langutela maxelo mo hola loko languta ndhawu ta Frankfurt ku ta va ku horile, Sasolburg ku ta va ku horile, Bothaville ku ta va ku horile 25 degrees. Kasi loko languta ndhawu ta Bloemfontein nakona ku ta va karhi ku horile hi 22 degrees. Exifundzeninkulu xa North West kona u nga ha langutela maxelo ma kahle swinene ngopfungopfu loko languta ndhawu to fana na Potchefstroom ku ta va ku horile, Rustenburg na yona i ta va horile eka siku ra mundzuku lawa ku ri maxelo lawa a mi khomele wona eka madyambu ya namuntlha. Riperile.